Ikaze kuri Open Mind Rwanda nk'uko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura i Nyarugenge nyuma yaho ekipe ya PRFC isinyishije Hakim Kiwanuka ndetse na Denis Omedi. Ekipe ya Rayon Sports irarebye iravuga iti ntago ari twe dusigara tudasinyisha umukinnyi ukomeye kandi uzadufasha ibintu bigiye bitandukanye muri iyi mikino isigaye. Nyuma yo kubura Rage Byiringiro, nyuma yo kwirukanka kuri Maripangu Theodore ya Wanenja Christian bikanga, nyuma yaho rwose ekipe ya PRFC iri kugenda yiyubaka izana abakinnyi bagiye batandukanye, Rayon Sports irabireba iravuga iti ndangayeho gatoya ekipe ya PRFC muri phase retour ishobora kuba yankora ibintu bitabaho, ikaba yanwara igikombe cya shampiyona navunikiye. Nashatse muri fazare nkanabikora nkayisoza nyirusha n'amanota. Ekipe ya Rayon Sports yavuze iti APRFC yanyarukiye muri Uganda izana umukinnyi rwose, izana abakinnyi babiri bakomeye pe, abakinnyi bashobora kuzafasha ekipe ya APRFC kugera ku bintu bikomeye. Iti reka natwe tuzane winga machachar, player ukomeye umunya-Uganda witwa Fahad Aziz Bayo. Uyu musore ufite imyaka 26 wavutse 1998 ku itariki rwose 10 mu kwezi kwa gatanu. Uyu musore Fahad Aziz Bayo w'umugande yagiye akina imikino igiye itandukanye nko muri 2019 ari mu ikipe ya KCCA FC yageze finale anatsinda ibitego bibiri rwose, batsinda rwose banatwara igikombe muri FIFA Super Cup. Uyu musore kandi ubu ngubu tuvugana yari amaze iminsi ari mu gihugu cya Czech Republic aho yakinaga mu ikipe ya MFK yo muri Czech Republic, ari nka striker cyangwa se ari umukinnyi ukina asatira. Abantu bati ese Bombo Shokora Rayon Sports nawe yaba yanyarukiye muri Uganda? Yego nibyo, kuko ekipe ya Rayon Sports ikunze guhirwa n'iri soko ryo muri Uganda, kuko nimba mubyibuka neza umusore uyu musore waciye muri Rayon Sports akaza kuyivamo reka tuvuge yuko bitari bimeze neza, Charles Bare yanatsinde Rayon Sports ibitego byinshi. Ubwo mereye kubataka banyuze muri ekipe ya Rayon Sports b'Abagande, Charles Bare wanayifashije rwose kuba natwara igikombe cy'amahoro. Charles Bare watsindiye Rayon Sports ibitego byinshi. Uyu musore Fahad Bayo Aziz, iyo urebye kuri Wikipedia usanga ari umukinnyi ukomeye pe, ni umukinnyi wakinaga muri MFK rwose nk'uko nembaze kubikubwira, muri Czech Republic National Football League muri Czech Republic kwa ba Peter Cech. Rero urumva kuba uri utayizamu ukajya ku mugabane w'Uburayi ugakina no mu gihugu gikomeye nk'iki ni ibintu biba bikomeye. Ni n'umusore wafashe ekipe gutsinda ibitego, akaba yaragiye aca no mu makipe atandukanye ya Uganda yaba amato ndetse n'amakuru. Uyu musore ufite 1.85 m ukina nk'umu center forward, akina ku icyenda, ni center forward, akina kuri attack center forward 9 n'10, akaba yahakina neza cyane. Afite umu agent witwa Rumasa. Rumasa. Uyu mukinnyi kuri transfer market ibyo batubwira afite imyaka 26 nk'uko nabikubwiye,
ariko wenda ushobora kuvuga uti ni bya bindi by'abanyafurika ishobora no kubirenga, kuko uyu mugabo yagiye akinira no muri ekipe ya Uganda, yaba amato n'amakuru, kuko nko muri gushaka kafu, nko mu mikino yo gushaka itike ya kani, uyu musore yafashe Algeria ikubita igitego, abantu baravuga bati uyu musore rwose arakomeye cyane, aho muri 2011 yajoininze Rugazi Young Academy yo muri iki gihugu cya Uganda, ndetse muri 2014 yakiniye Proline FC kugeza muri 2018 yatsindiye Proline ibitego 30 muri 68 mikino, ibitego 30 mu mikino 68 imikino yakinye. Uyu umukinyi rwose ku myaka ye 18 yaratangiye kuba umukinyi ukomeye, tukibaza tuti ese yaba ari umukinyi ugiye gufasha Rayon Sport ibikomeye muri phase retour, cyangwa ibyishe yanga biracyayirimo? Tuzategereza mu minsi iri imbere turebe. Ariko icyo nakubwira ni umukinyi ukomeye. Urumva gufata Muhire Keve, gufata abafaringanye, gufata abakinyi ba Azizi Basane, abakinyi bakomeye, gushyiraho uyu musore Azizi Fahad, birumvikana yuko ari Rayon Sport yabikomeye kandi yahatana no mu mikino ya retour. Turabibonera kuri uyu wa gatandatu, none umukino turi bugarukeho mu biganiro byacu bitaha Rayon Sport ikina n'ikipe ya Mukura ihuye, ibintu byakaze ku itariki 11, ibintu byakaze. Rayon Sport yamanutse Huye ivuga iti icyo twe dushaka ni amanota 3, ariko Mukura nayo ikavuga iti Rayon Sport nidutsinda Rwanda Premier League muhitemo ha Rayon Sport igikombe. Twebwe icyo dushaka no gufata ikipe ya Rayon Sport tukayikubita ibitego byinshi cyane, tutuguruka tunyaruka, nta bintu byo gutinzamo. Wo bita Famia Roti, uriya profeseri wa Mukura abati Rayon Sport nidutsinda muhitemo igikombe muyigiha, iraba ibimerita. Rero ni match neza bikomeye, kuko tuzagaruka no kuri match ya APR FC ndetse n'ikipe ya Etincelle y'Amagaju, nayo ni match yakomeye. Aba DJ benshi bamanutse ihuye, iyi weekend irarangirira ihuye kuri aya makipe yo mu majyepfo. Abanyenyanza bose bahuriye bati Rayon Sport turakubita Mukura ibitego byinshi cyane.